Luar Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snakerpang kabak Kamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpia. Kahnyotrep Youth Council, West Khasi Hills District, Pok Kajengalam Juk Presiden Nusamla Lumlang Khars Imli. Ka alit banyakendo yu Deputy Commissioner Jongko West Khasi Hills District. Uba Garrett LSN Dykes, Bandawa berbin pinmi ishuwa yaki result Jongki examen. Ladap tho yaki post barim, hashwa ban pinmi yaki jing permana nak bentaban pa tho yaki examen ki batamai. Hagajing karam kilar pthai kubor Presiden ke HYC lapen pau yaki jing sngongo. Halo gajing Shimkia jong Deputy Commissioner ban penyak syat yaki examine jong District Selection Committee House Nam Arajar Apusan. Hindre kaseng kakwa bade ban penmi no shuai ke result jong ki post grade 4 mat LDA blapen manana do usnam Arajar Arpau hashwan patho yaki examine ki batamai nak benta kini ki jo ki post. Nagliang jungi ka HYC West Khasi District hakani ka khimar nutang layo bani kenduk ya Deputy Commissioner yang West Khasi District kajingi kenduk jungi kelong ba kalau ka phang ka bangi ni deng ba ka advertisement ka bala ni nabu khasau tri Desember aja kau ka bala penmi ya ga nam tagari test ke exam ki dokter ni nai ka bala dap handai pade i ba nagliang jong ka office menta ila penmi yang long year tu ka advertise nam tag ki post grade 4 but LDA hakni ki snam gura dan notus snam aja atau kidang pendap exam hakni ki snam hakni ki naik bala ada lain nak lain ni soban hagawi kalian long mang kwa pat kumbala ong lagi babun ki pajba kantam ki samawat kam ki ong ki pun ni ki pen ki kwa ni bangin sai bat balai ban nak lain jong bisi ibu exam yang haga aku arba haga andai terik jong nai wing November jong snam arja afsan kat ba yakini ki bat sudap exam ni ki arba nai baladep kampadon ka result hadu mentah de naglen ni lekren ni lakapat disi ba naglen di siru ada prensai ba hakmat jongi ngelam prensai ba yaka swaban tho integi exam yakini ki result jongi pending baladep test an pendep no bat ka interview bat ka declare result hadin kata support kita exam ini semua berkata ke jenis keren jumi kalau ke jenis keren ke baju bernilai keren tu pun ke AKA kalau yang ni sobat aku bayi segarat sisa ilawan persiang banuan rak ya kata mungkin bikin kuat jumi keseng banuan rak ya kata GSC ke banuan rak ya kuit bersibang gila nak lain jumi itu gila persiang ya tak bentang itu ini jikmat kam apa kira tentes yang di senam di naik mentah gila ya kata di kermen skam kenang ya jikmat gila yuk di bania keren tu nak lihat jumi nomor baki katun ke atas jom senam aja aku idon katun ke niki pus ke bak kelempat yok ban lek return test hadu mentah kum ki demonstrator hasoi tatli berkuwe-kuwe ki mentah rengi hadin bangi layok ban ya keren syait ha nak lihat jumi ong ba bidang ya katu bag insalek gini ki penai ban wan nam tak katu ngej scam nak lihat jumi bat ni kan yak be chat bat ni kermer scam ban nak lihat jumi disuruh umbek urut yang di kam nak bak eke jing anggut jumi pak ini sama jang West Khasi District kan nok kuit jang sai bat kan nom slam nomor kat pan slam kajing don hijing snow sanut nak liang jang sokia nak sama watam slam te nak liang DC lo kren sai ni ba usa shimkia yang ni parok jing dawa jing ni tangko wei long jing dawa jing kum kasang jing hindu long bajok pan nak liang DC lo pular ba yak itu di written test interview nam ta bat kan ya result nam ta di baladap ni penai baladap kan nak lihat jauh uang bersua ketika return test agak up kendai jauh naiwing masa pendek lah suapan poi gitu an pendek try gini bangsa apa Penriu squad ya kaktin la jong pendam kam ya kabakan kiyo kaktin khasi kaktin la jong I kan roy kan pa Hakajing Yakob yelekai yaki bajop kiyo yaki medal kakentien khasi kadai takama kidon lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa but bronze medal kamut takama mong amdair nong namar nong kamut brass hakaktin pareng tudayakan mau kendit ho
lapan mi da kapate CTV na kabenta ka jingmentoi upat ba